اف زاروک خواندکارên Rojavayê Kurdistanê yên li kampa Quştepe ya penaberên Rojavayê Kurdistanê li başûrê Hewlêrê ne. Di vê dibistanê de tevî nexweşiya jiyanê di kampê de zarok xwendina xwe berdewam dikin. Bi dawîbûna werzê yekê yê xwendinê Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya û Yeketiya Xwendevan û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistan Rojava li gel pijîşkekî Rojavayê Kurdistanê xwendekarên serkeftî xelat kirin. بنابه مكتب علاقات بارتي ديمقراطي كردستان سوريا وبنابه كاك سعيد عمر وكو بربرسي مكتب علاقات ام هاتنا الوا قطاب خانه بو خلات كرنا قطابيه ما ي متفوق صفيه كي حتى صفيه ششه متفوق درجه كدوسي لما هجمار جهاندا سو شش كسا اب قطابيه ما متفوق وما بشتغريا حمو قطابيه خو بكن صريا ملتي كرد في دميدي تي شريط دجمني خو بك بعلم يعني علم تمر كيزاوي اف طلابي متفوقين افانا ولا تعافات كنت امجي في رنجراب ما اف سوز بيجي يعني انه جبو امي بشتفانيا فا كشكا وفا خورتي ما يبچو بكن جبر اوي سبي وزير من اوي سبي مهندس من دكتور من حمدش بنيا تحتي اساسي جوا خلكاوي دركه من جوا Zarokên vê kampê di vê dibistanê de xwendina xwe berdewam dikin û ev cara yekeyek û partî û rêxistinên ciwanan yên Rojavayê Kurdistanê xwendekarên vê kampê xelat dikin. ام vê hilmeta hanakê em karekî gerek baş dibînin ji ber ku em wekû yekî tiya me em amade ne xizmeta xwendevanê xwe dikin li her derekê bê û wekû vê hilmetê berdewam e seraserê hemû kampê me li seraserê Herêma Kurdistanê. Xelatên Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya û Yeketiya Xwendevan û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistan Rojava û Dr. Fawaz Eyo li ser 36 xwendevanên serkeftî yên dibistana vê kampê hatin belavkirin û xwendevan jî bi vê yekê kîfxweş in. از سپاسیا مدرسه کم و سپاسیا هر کسی کم مجبر اف دعمك جمر شكرن انه جمر تقرير وانين انه ام شاطرن Tevî rewşa aboriya xerab û penaberî û derbederiyê penaberên Rojavayê Kurdistanê di kampên penaberiyê de xwendina xwe berdewam dikin û bi xelatkirina wan jî dilê wan xweş dibe û bêhtir bi xwendinê ve tên girêdan. Xelîl Hesan, Ark, Kampa Quştepe.